Seafarcéad Fulton Sogadi Part US Noel an so I gahar limini Clé Canish Mionor na Moon an Clár agus Tibredar na Tarjaiger Chéile Rach Nona Alling Sarig an so in san Cahar Alling at Shah Limnic Shatamic Soul Gomor Lesh and Gaivlin Shaw is na Forna Caster Gwyneth Chéile the Shacht and Hen Love and Uther Egg and Clár Tamic Soul Gamesha Anna Hongrick Marishan so Chalk Nona Desh Soul a Cahaf Con Kaing or na Forna Vegadol Con Park agus Tosnomid Cador Lesh and Clár Matthew Crotty Hosnog sa Cooldov agus Costantori Lodra ó sa chór agus leis sin fanna míid don árán náisiúnta árán na bhíon. Tauron náisiúnta Castan seo I Bart na Gael agus Luadas Ballheisteach Harvey me ará bhí sé ina Rach Nón agus tá sin Rach Nón na te Cholí ansá agus sin ag súl go mór leis an Gaivlintáras an réiteoir Trónón na Fear Corky sin ag Ciarán O'Regan agus na fada winginis Cahabhaisteach Clisher Bart na Gael agus na Forna ag Olafúfidir ag Sínas a Cheryl Tamil tá sé te Cholí Ciarán O'Regan an son mar chéimiid ó Chorcaig and Dulgas Shoot Réiteoirtíana of Trónóna agus mid ag súl go mór leis an Gaivland. Na cuideach Trónóna tá Joan O'Grady Donal focal topic lá mór an Cláir Tibredaran. Yeah, sure, agus an súntasach ná chuidigh me an son go bhuaig an Clár Cabh na Pingin an son agus tá sé ag dul leis le cóna gcuige sa céad le an sin tá mé ag fécinn tíreach ar na Bratica bhuaig an son agus tá bé láid a go leor beidir go mbeidh sin níos láidir sa dara le ag taobhúla tip. Sean Slisher Catashacht, a Renton Rory Knuckles na Hodge, Kerrit Gafolak, as Comish and Kate Shelf, like Billy O'Brien, does the Tibberding, in Tave Howl, Stephen Tobin, Tomar Spruck, Agus Kansas Smack the Gaholic Desh, Ek Tibberdor, Nick Tusna Himmerhan, Long Tossie, Shin, Hearn, Costa, Agus Hearn, Chestnod, Sor, who's Kujek second, on a who's Ek Tibberdor. Sin Rodán nó a bhúisi le céan san de bhuaig an Clár le déanaí an son fóisiad ceir a cúil an son an feasta cúne líamar ó mar a cúil fór na cúildóibh so beag an Tipredán a ggéirigh scór na Luadáil. Se chuing an Clár is gur seileamh a bhóg an tíosfung tá Calís feiceigh an réiteoir áfa agus beag an Ghuilis Éireamach ag Tibredaran tá sí tosnathe go maithansa ar derm se Castor Gwyneth Chéile Mouta 3 Ryan Seachtaí ó chuin agus bhíon láh an uachtar an Seanón áirithe sin ag an Clár ach seo Cléthe Canis seo deis ag an dáhéamh teachtar náis agus seansa le Cillian Minogue ó thuairla sócáil na Tusso Tibredaran ag fécintar out ag an tús. Cillian Minogue an áid roinn fast scóráil déanta get sa commórtar sogadí seo agus anna scór an son pastas ó Ewan Murray agus an duine seo tá cí sa chóramach asam gimar a dúla sóg. Sean Puckamach a ríist ag an Clár Congrat an lína ach beag puc sleasacha leis sin ar Dave Howell cuioine gur bíd an Clár curtha rathan na mún thugtar lo an Crave an bblin sechat agus láh an uachtar an sá in san Cléthe Canis an chéad Crave ó gábhíl agus a héinte agus ní hamháin gur thugtar lo Crave na mún chuidir raig agus Crave ile éiring an son níos a bhíon seileamhiste an sá sa cúnge ag an Clár agus ag Jerry O'Connor féhrú ag Derek sé go siar agus teachtaisteach sa Lord Tibredaran ag Eric Breher Gansa ní airíonn lo tá sé nationson ag Harry Doherty an captain ach tá sé sin begáin díana ag túsna himar céimeanna an reis der an réiteoir sólam agus Ghuilis Éireamach deisna ag an Clár ach ní léon can tóca go fós mar céimiid dul. Doherty don bhí sé gimar cumá an bhíonn se cat agus réiteoir lán ceartta Ciarán O'Regan an son mar gabh sé ruáda leis an stitar agus cím go bhfuil captéin na fórna ag Tibredaran an son Carl O'Reilly tá sé na mú ar ribh a cúideach Liam Murphy. Be cuarach má atran sa Trónóna agus Tibredaigh Tor Coolin Ellet, or Coolin Luach, I'm Shanonach, Obervanson, a mass na Gosantori, Egg and Glory, the Tactamac, nor Novi Terra, Shachtan and Mac and Clarson, come on in A, and Love and Uchter in Inish or Fort Largus and a Shine Shark and Counts on, and
mehar a haven a love a desh a cage chance a mehar stray agus is stolen go make Brian O'Connell gur go socro she shot PC bog agus an chéad score eile called. Well, an rud nó a bhín tú ag gimmarta sin goí an son caiitú úsáid a gceart a bhí hí agus ní raibh an úsáid sin rómhaigh an glár an Thompson. Tá amach gard ag Tiberdar mar bhríidir ag cleachta Rivray agus fad go dtíon taobh sudden farcan a shelf baile so he's from ag Owen Dalton. Shea Hulin agus fiche go dtí seo scoráilte pass áling begáin obair le déanamh ag Stefan Tobin áfach os na Halley in Cardnashore an Council na tata seach ón lán tosaí Coolin níos luha tá sé sin Haran Trasnán tá sé stig leis féin deachtartaí ag an chláir éis machtú. Well tá Stefan Tobin ifir a cadig ar a Grimmonson tá sé snig gimmar sa cúne ar dhéisian sin agus Ewan Murray ag gimmar mar ifir a cadig díar a gorim in na canóige agus cuidir cilín minóg sin an lína lán to Sakatai Tipperdown agus tá sé dain séar a cumá. Chlóranis sé Ryan Mulcahy gur ag dul chun caiin tá sin na methe amach Haran lína agus beag an puck slasa ag Tiberdar tá tús má cinnte chur ag fuair James Woodlock an Tráóna agus be sé brásás dat ar nó ócád mhór agus ní hamhain gur ócád an na bhóra ach brun for Curran John Dial don chéadúir an Tráóna ar na bútóir agus tá mé cappa go na Tiberdig ag ghirige sin a bhré lótha a bhaile beag an puck slasa go agus sé fear éanach ar óg Jake Donlan Houlihan thóg an Council dóibh agus ag immert gunna na cuiche tána Tiberdig sa chéad le Tráóna das te Jolie an Council dír seachtaí Cosantóir an Clár agus deise go siúd teachta Macaríis sé James Cullinan Ruan dul a rúthar Carrick Hastal fós dul síos tríd an lár agus dul chun ceang maithe dhéanamh ag a deire pass tuach níor passúntaach te Charnash tí Cullinan ag a deire agus Carrick Hastal tríle sé Coolín a héin aspa Carrick an son é sin gá hard agus Haran Trasnán obair go leor le déanamh ach fuair sé scór a sé sásta le sin. Well, rinne sé an obair go léir féinnig an sin rinne sé pass a thuirt an son agus a bhrisin í roid agus fuair sé ríise agus Haran Trasnán an son agus anna ruair an fadó James Cullinan an son an leachúí lár. Tá Rís Gard ag an Tiberdig dí Tiernan Ryan an Tamsa Vanister Trusha Blach Achla agus na Tiberdig féic go maith an túsan seo deisir scór eile an Council na tapta seach ó Ewan Murray ó thuirla sóbhí mar caiintre bhréadón tá teacht ar siúd agus imróir maithe sethe. Agus a rud bheithní man seo ná an pucamach go gear atá ag nó an garid atá ag Tipperdown tá sé ag úsáid na líróide ag dul sús fáin bar an son agus tháinig an Coolín díar go sin. Trepa siad brásásta leis an túsan seo i Barton an Éileann Council tín taobh eile deachtartaí ag an glár lámh le an turn slitter ag an túsan seo na Tiberdig a ríist tre Cathal O'Reilly sin en captain teacht amach lús únta go pass ach róad ag a deir garthamach an son go héifeach ag an glár isteach sa láir hen sé pass all ógónnig a duine Matthew Corbett in seo Clúna a Queen seach blochál déan an son ag na Tiberdig níl an chuntóir glanta Tiberdar an fós a gur clúdaach siar an son brúad teacht off a go Paul Rogers agus ag a deire iad titim siar na nifrach an son na Tiberdig ag ghirigh brethir a gans an réadtóir ag Farra agus ag a deire ag teacht amach le shelf Shane Ryan agus glanta ag na Tiberdig na gúlaí oscailt an son ag dara ó Hóra agus ag a deire an clár ábalta go leor a dhéanamh chun an Council na léamh agus seasna ach brú ag teacht gachúros na Tiberdig agus tríle siad an taobh sa ríist. Caithfear ag a héin an túsan mar ceannis mionóir na mún shelf baile a ríist go héifeach ag Cathal O'Reilly ana éifeach mar chosantóir seasna hen sé Tarrinter Gansi an son agus buile sé amach ach tá mé tóca go dtí seo dón Cathal O'Reilly gimmar amach. Well, sin an rud tá an chláir dul fada leis an líróide slí agus tá sé go raibh bhí ag fécinn son ar an blúra imar an son agus tá hí na tosathe go léir istí go sé grúptal beag in an bheith scap amach. Tiberdorin ar an hamsaí báut amháin eile agus lámh an ordan sanna ag deir an brise a bhábhar maintear an chláirí cumart an lína cooling an eisgus beag Council an Haran lína díreach martá déint an son agus beag an puck slasa sin ag Tiberdorin beisiad sásta ceir Coolín luach an Tráóna agus Banisteoir an Clár an son sin é Brian O'Connell dar nó iar chaptain leis an glár ó Wolf Tones na Shunninga agus is fear maithamaníocht é bhí sé ganas an orra bhúidir craobh na mún agus craobh na héireann fuair an omláin nua ceann leis an mbliana tócha go maith na Tiberdig ach díreach isteachtaí Cosantóir an Clár agus brunta na shelf seachún go maiceannis Patrick Finneran rúthar maithe dhéanamh agus passachtaín Cleahanan sa bhráil leis an Clár scóir na ghóile gáilta
Cumán sin cailte ag a fear hibredáirnach deis ag Matthew Corbett an counts on a tactisteach ach ríist fóríl agus beidir ag fécint an tá tróna nílan clár có soccer is a bhí léhananta eile. Well an Thompson Vassis go raibh Calís déntar an son bhí taclaigh dullis tax bhí sé an áard an son agus beidir tá sé dachar an a defa ceann críanna chu a gúlan óga agus beidir go meid sin níos fearr an son ag Matthew Corbett just stoppa agus a chuidigh sé an brúar an rétóir an son pug silver. Sár go bháil an son a ríist ag Ewan Murray tá cúlín ag pass clisteach an tá dí Tiernan Ryan agus inis obair le déanamh ag Stephen Tobin gá cúlín go dtí seo tróna tá lámh an úachtar an son aige agus deisiil an pontáiste tucha ag an rétóir Stephen Tobin ó fóríl agus cuma an bhuiile séir le bheith na Tibradaigh ach níl éon ragraic an clár go fóil chun smachta go maidir. Ja, tá sé musa cúneo yes agus tá na Tibradaigh an son ag chur líróidí cliste amach an son os a go tá sé anna eachar a fad do éon duine tá tactisteach an son agus an líróide go bháid an son agus tá sé ag crothú deacrochtaí do Dara Maroney tuisc an clisteach de tá bud leis an líróide dullisteach an soláithú náiríre tá sé thbár agus tá sé anna eachar ar fad ar éon chosantóir éon ó dhéanamh nuair éon tosaí líróidí maithe mar sin. Moshe tá seantanis ag Owen Dugan tá nád fiche sé aimse go dtí seo gácheannas fiche cosánna teachtó bhuilí sé go dtí seo in san ceir cléthe imirthe. Agus níl seo roiéis go mar hús sprála daoine bhína búla pocan na séire é bheith os cór an chúl. Cean san ibretheisteach ach tóca go má ceann Jackran san dónal dhéon se go má. Rinne sé anna bhthar fad mar ní raibh bhí an iling géir go leor agus thaispáin sin muoín an son agus tippanis ceir cúlín chun tosaigh an son chuig cúlín in ag héin so caiid an clár bheith ag glúiseach do roiganis. Doherty fós teachtar sele bheith an clár agus sinna clipperton son ag a deir smachta ag Harry Doherty garisteach deis ag an captain an council leistigh den cúla anna scór freigra maith Doherty bhí sé féhrú bhí Parrington Ganzi ach anna críomh agus scór a hastig mar gíimiid an son ón glár. Clinton son dátal lá ceart san a bhí hí sé sinna testáil go géar an sin agus Doherty tá sé ar an gcíháin an isir yes beidir go bhí sin ón plúr imire nadidir an sé chun fannachtán but target mad on na pocan amach a bhí acáin. Se tá buntáiste tucann son bhí Cumán áard a ríist an son ag imreoir speg buile séir eile ag Tibradairnach tá mé cinnte fécinn sí Sir James Woodlock eisna tá sásta trí cúlín chun tosaigh ach tá sinna gimmart go maithar fud na háite. Just thought they know me anyway. Agus tá sí trí cúlín chun tosaigh ag gimmart a gunna na gcuige beidir go bhfuil sé mar buntáistúil mar a deir fad go bhfuil sé ag gimmart a gunna na gcuige agus tá sé ag iarraigh a cólacathe a aimsú leis an líróid garad agus just é bhúla go fada. Jake Donlan Houlihan agus Tibradaigh chur announcí ceann áirdeach turling to stigan son contúirt an clár ach ag a deir it's féidir le teachtamach agus an ceann son na glánach droch glána be Shahid Brunson a Shelva ar náis ag Tibradairn agus deisir scór an ceann son ar fóríl an son ag Billy O'Brien agus seans maithan son mehir stray. Anna Hanson son agus dromhhuile a cúise chuig méidir nó mar sin agus botúnón glár agus iad tactamach sin i ród so bheadh sé go sicúlaigh túil man de fad a bhaidí sé bud cailte ag tippan son agus sin caiúnt. Sin clár trílan taobhsát an farcaríis tá sin na hráchnóna áling saoirgaríis tascalóir maithag ach an ceansa a dúin réiteóir míid leithach beag an buile séir an clár. Is le go ceansa ruí dún lín mórrán Shelva Lína lán tosaigh le héadaí Murphy agus Rogers níl Líród fighter go fóg. Well, má tá tú géiceanna an glár an son tá ifre héindeach den tá an son le Patrick Finneran agus na ladziletá an lína. Tá sé ag dridim siar ar fad agus an son tá lán lína ag tachtamach chumá son í léine có istigh meam go gaig si séis crut níos fearr chur ar an éad únsathe mar níl daoine istigh nó tá líróideá. Buile séir an clár agus sé Harry Doherty Cogan Counsá bhí sé clacht a rihré ina clacht go má dúrach ar an spot a dubh Count Ellenson agus díogarníigh an clár taifeach san imirt thug sé tamlín ortha tríú cúlín inis agus sin gá ceanna sa chéile ag Doherty. Se beidh si níos sásta inis leis an gceann sin agus tipparíos le ceann garad. Si go brúdómh agus tá spás go leir sigan son ag Tiernan Ryan a teachtamach leis a gceann son. Sé gúsáid leith na parca an sa i bar tús na ghaile ag deir an lámh an orda an son ag an clár agus deise go teachtamach a ríist ag sé tamlín sa cruúisteach sa cluthe díogarníigh iad ag fása fad na talún. Teachtamach báilháin eile
Green dar no Kirshak around him Rory and such on to Shana Sour Cart Deshana Shigan Car Patrick Finneran the Shalom Martin Cleahon Dara Kennedy and Ish Agus Illing Gair Gama Eg Kennedy and Council and Meheshta Agus Har on Trasnon Shin Sar Coolin Eg Dara Kennedy fi Illing on Gair Aton Clar Fiausa Hugamore. Yeah, well, the score Mahanson Agus Pastas and Shino Finneran every hand Atá dribble Macadí Lawn Park agus Renisha Gama on Passahort Ivra Cuig and Son and La Cooley Yeshon Shin agus Anna score. Shin Clor le Shalif Bout one Ella Digernig ag Fiausa agus attack shots ag Clehan Deshan son ag Harry Doherty Tosha Meha Haran Lena agus Ni Hanin Cheshin Le Mainter and Clor agus Egadera and Rachel Raw Rev Camus Mesh Token son Neil Carador looked the Celter the Snimberorian such on agus Egadera begin Bulla Sarah Reach Begolum Egg Harry Doherty Kimida Reached an Actra Orishin V Shelvan Sonic Tiberdarin a Chaptamak V David Ryan agus Brew agus Camus and Resh Began Clor sauce the Tree Coolina Sikela fighter agus Desh Corhamu and Ishton. Yeah, sure, Conel is again Dar chance Conia Corhamu Marado to son like Lashley treat on the Kela Biognak on Son Augusta Teres says Droho Hoos and Son and Kate Quick made the machine the chance and it's gone on normally in of an idea they gone very raw crow going on machine the make sure that course scoring is as fella she are Counts on a mehe 4 like Matthew Corbett, Hope Harry Doherty and Willis Air Dernock, Shin Farlar Park and Matthew Corbett, Hope counts on mehe 4 Shin would not take him and some more, you know, Viandar of Willis Air and size. So now I can't a Biognak, because face a kappa, Trish Darty, Kong Madal and son, good old Shin Darty Kong. Oh, smacked August go hauling in a love and son, August Glanta Gamar, Hugh Murray. Dustin Tibbert got taught Cusson Dory Galore and Glor round and Kashoot Sean O'Kilkenny, O Lubon Diga, Far, a Marine, Gama, Insta, Cusson Dory Goni, and Council Atlantic, Kashoot, and Clor, Luric, Roundock, Chuck, Fassish, and Deer Carnash, Diyun Murray for Shekuli, no one, East Luha, Desh, her Canel and Council, Sholta, Ard Cooling, score and Clegg at Isha on Ebert. And a score, and son, Shin Potuno and Glor, and son, Girig, Passa Horton, son, Murray. Smacked untook on Lee Road and son August Dira Castro and Traston and Dara Count fight together. Is number Dolo Count the Park Shakung the Tibber the Garisht. August Congress and Lena and Da Irna Kailun Shell of Donning Roeska Har and Lena of Dara Kennedy and son of Comanche and Slitter Lashtick on Slitter National Love and Ishkas Desh and Clara Her Eranunsi. Bjog Desh and Vishik again Lena Lawn Tossa Gadisha again Clar, D. Halavu and son, and Fader Paul Rogers, Love Laganter, Neil, Tiberdor and Lauder, Agus Egadar and Kenson, Katamak and Schliegand, Agus Tiberdor and Obel to Chaktamak, Bout one Ella Cossant on of Adent and son, Igna Tiberdig, Darnovic, Jochla, Igna Shine Trene, Beshig Gloric, Ordu, Agant, Lesh Namunori, Agus Nahogonig, and such on Ona, Acta, Bulisera Legalta, Agus Desh, Ella Egan Glor. Stephen Hogan is in just a sunk Bjorgen Agus and Fartevina, Sean Walshington or Fort Lauderdale. Just a talk to stock on Oi to Hash Bont, Gartak. Shock County is better with Sharoa the Mac and scored. I better go make Count Garrett, they do the stock better good. The Murphy, the machine is 6 Union East Far. Joshua Coon Deshing, Matthew Corbett and Count Dernock, Stray and Kansa, Ordaha, Agus on Dara Hermchas, not Shah. On Eric Fisher, Shin Dapper on a score and son. Well, that's Ogan son, free shock there, and son, Lirin Chekeko, Hadrian Misitan, Stitter, Salatan over and son on Bullisir Shin Better, Kate, Maid and a mark and son of his dear Carachastan. Oshan Clara Chuck the Reach, Cooling, Ata Atra and son, Dash and son, a Grain Ball and Counts on a Casa Alpha. Ryan Chancellor Straight and Clara, I can suck a Kuig Nom the nose, it kin to Trish Jackson Emmerich. Dear Tachi, couple of chance melt the con, some better, you know, better come a quarter, Graham Ball and son, Ashina, a hort to go again, pass again, a hort August on the road, Maladefa, a court team in the height, to go to make fine a car, to make chance a car. You should Pokemon Fad and Tamsog Dara English. Well, near Gibertishin, Dira Carnashta and Slitter Chockton a row, with Shelivanish, like Patrick Finneran and Clor, Eranunsi, Clor Quinta, and Ho Score and Shot Toss Boss, Ta Desh, Ta Aumagus, Green Ball, August Tashin, Haran Chasnon and Canturn, Kailta, Akashinameha, Haran Chasnon and Farlar Park, Farnave Joseph, Dufra Gurkamagus, Tommy their co score.
Sin Finnan and reach le Pasella on son hoogje oitas and son sieve da Salana Parker agus to be Graham Barley me roigan son agus on a fast agus on a score. Shafi Merck Sulgama Kaivlet ma agus Shin Gadir Marta Aunan Kanson Dulta Haran Lina Puck Schlassa Evover Hibberdoran agus Keim Luckban Stief Dolestachenson ag Larry Laurentius Himmerhori James Woodlock Hees ag Third Shorik Stachenson Gadi Billy O'Brien and Puck Schlassa Initial Vetope David Ryan or no Drahar Johnny Bin Shagimmer Le Shiner Hibberdoran agus Mod galore Inson Clown or Dish na Tiberdig make it will out yellow but Rachel Kieran O'Regan around son Kashiv Tridun Sheer Begonin Some garage street agus Fadna Talun Hen Canson Clark Irrigate Alternash Berto Clark Berto Hibredor and Gadara Stock D Love Jerry O'Connor agus Curher Riganson will Desh Stig ag Tossa Brief and Clark Smakna go hauling and son agus Desh ag an Lawn Tossi Pademar Creek ag Paul Rogers Pershan Love and Orda Dira Karen Chasnon and son agus then Gator John Onerton Clark Goffa Cooling Contosig and Mo Dira Conson. Yeah, and Kawal Sanair and son agus Dira Karen Chasnon agus Amir Kissike da Dogisha Kubli came a bit of Liam Murphy Lashtig the Govitic password but like she lawn sauce and election Tactanir agus Cooling Contosig in Ishiko. Chachapadorn Shlaunu Max the Cliff Bedroom Couple Nolan and Usa Deshinish Dollar Anunci and Kansas Smock the Gahaling Egg Own Dugan Fosa Dull Cosentori Galore Osa Koramak and Buntosh the Tuka Shin Sor Cooling and Son scoring it and Scoff Echo and Dawhave agus Ni Federer the Scaroon Shock Cooling a Rish and Tave Dugan and son agus Capfon son agus here Vulan Akrav Galore's pass again my 8 meter short reach inish Capacamirka block oil she sonak Dira Cannon Chaston agus shocked in Ishiko. Clara took the mock about 1 Ellet and Kate Lahig mocked on a Hoppic or Fadden saw the Barton and Whale Finn Grian Alling or Fadden saw and Laura Nabialt and the Shahuin Clarine get talked about 1 Ella agus was for the Nismo Shelver Courage actually in the Tossa Hishtig Kashi Briefer Deshenson ag Lee Murphy Shin Far a Yaim Sheen the Cool Dove and counts on it talk the stock agus on Panach took it again oh well Cap mate Reverend Weir okay Durger Shahar and Chaston Egatera Roger Veher for Eligas Cownella Meher Strain son ag an Clar Shanane Far Kuntor to Cross Vader Shelver Gold Lyric she could lose and send agus that Vader she's sly who to stock but Mar do me Hannah Finneson Patrick Finnon again Anna de Macon agus Nilenia Conson will risti con ri in the Tibri Diggleson na Cosentori Tiberdoran and Chapter reached agus tá Bert some Reshig and Clark Cowlish Stigan not Shelev Smackton son ag Tiberdoran agus Killian Minot Coolin one East Luh again pass took a lashtig agus Tiberdoran and Tin of Gamalish and Shelev a and Sonishtig Chancer Coolin and counts on it talked Shasna on Cool Egadera Air for Eel agus Count Kyleton son Egadera O'Hora Dakerty ag Tiberdig Chapter and scoring in a couple of moments. Yeah, well just need a vein the first need road and son Dexter Trasnak need a vein your own compasswort August for kneeling on a gear fad need a vein if I row elegant Dul agus Dolphin score. John Clara talked Gamara Reach and for the Corrington Tarna Valton Sunshine on a Corrington Lena come out Lashtig ag Harry Doherty Fave Ruan son agus Tiberdoran ag Eric Breher and Slitter Carrick touch shot and show Patrick Ryan didn't Gama agus ag Terratog Kalishan son a Duran Rachor agus Nilum Gwelaine Keshfish and Willisera Maki Tiberdoran agus Shansonish Dollar and Ouncy bout 1 Ella Nomad agus Fehe Kata Martin Whale agus Cornaguiha again Glorious Hedla Tucker Ron Ona Marshall the Yen Different Rover okay Shin Roth Ryan Shanson Kailta ag Ferdinand Clark Deshinish ag Connor Ralph and Canson attack the stock agus well Shin scored and Kate scored Ralph. Yeah, agus an cúis sin a bheith híl an son tá Winter an Clár an son an Latlína Tossig an son tá sé dridir amach ar fad go Lorna Parker but níl na Tibri gáil anún tá sé lán sásta írá gáil dán agus an sin bín spásacha agus cúpla sicanna chun Dolphy score. Nis tá an Rachel Kieran O'Regan attack the stock tá Redigan Trish Tarlú Aaron Dave Lean agus tá Carta attack the Machanson the R.O. Hunte Rachel Durka togan note and son Begla fashion go bhfuair sé Redigan na clús tá Carta Bui knock the hands on to win it to cool Vinsha on Clár agus sin imeisteachtaí Laura Kieran O'Regan an son ní léon Carta knock the Dane Kenneth himmer Hori tá sé sportúil ach tá ceann Piofesús ag duna híar an taobh. Leanna mí leis an Emerton Clár
Kieran Council of Husson, agus Contoscan Shinta Derek Kennedy. Favorite one son, Tiberdorn Gear and Slipper Gold, agus a reach on Farcana Shin, Hugh Murray, Anava, Shira Hine Sheshuti, David Ryan, Tiberdorn and Ish, Tora Coolin, Concursi, a Hormu reached, agus Howlands on to Conor Ralph, for and score Darrington Clark, Favorite, Egadura, come on, Hashis, Gamid Lachakanson, agus Ulta Farella, Kunten Clark Sheentonson, Clehet Tuck Begonin, Tassie, Lenoban Nugo News, agus Nilin Golishin, Anaquid, Big Bra. Cursi agus Willis Eristach and son ag Tiberdorn. The big just a move that affecting on a young Shin reach maar yeah, on Willis Ernish Levet Toka ag Tiberdorn. Score bonus count and machen so nine going to shocked up to going to shocked the score in the top bracket she's a gumson so came made again second on Willis Sayer le chocked agus Shin Imaha Haran Trasnon Ganin strain on son ag Owen Dugan and she counting a shoot on Ona agus for the Cork Marish. Chocto Hulbar and Clark, Matthew Crotty on Scarab. Agus fad galore leis gawn ars of Contosgarish na Tiberdig Hugh Murray, Anamani, Clehmahimer Gashud, Gadisa and Sean Ola Orhishags na Tiberdig, Gloric, Piscorella, Riv and Brisha, Agus Negadera, Shahoing and Clark, Patrick Finneran. Didn't have how look Dungo Milshishin, kind of a Balaga Hayskanson, Jake Donlan. Houlihan agus Desh chocked them off to Tiberdorn. The four na ho score and so agus Egadera Tiberdorn, Gearig, Dulcon Tuscan Council Ibristach, Badrick will over Ledenovic Stiganson and Lawn, Cooley Clarkson is Sean McNamara, O'Clunia, Quincha, Glantha, Green, Ishil Gamahansa, Barton Whale, Egadera, Do have Trish Clemar Hartun Gadisha, that either na forna. Shahuing on Desh Tiberdorn chocked them off a reach with Kalishan son, Neil Dern Raytor, Tart Buntosh to Egadera, Ta Willis Airshin Tuka, agus on Willis Airshin, Gan Kesht, ag na Tiberdig, agus Bader Desh, Dulcantos, Keeman and son, Brisha Amachen son, Love and Order, agus Sha Gooling, Foot on son, go Cruig, ag Billy O'Brien. Ja, Shilly nou ben is dan en je verder dat is dat de Gooling in elke kaart toe vannacht. Dan in Aire Rehistach. Onutse, Shakas maar heen toe stak één om met de Gooling en son in eenheid. Zo verlachen son, you know. Dat uit wordt Poxer Eske dan Vasura. Is niet Poxer Eske kan er zo maar goed zijn. Vader galore action Jake Donlan Houlihan. Ach, Mayanshin kan zo bij de Tiberdorn, Tiberdig Hernash Contosig agus gana Kera Glen nomad Falcons en Kate Lat as she order Gamawil Crinus on where Daldin Brock shot Tiberdorn Hernash Contosig. Agus score mahans on a reached. Agus Tiberdig Coolin from the mahas about one ella. Ní léon difriocht in Aire, ní léon differ idir an dá Ireland agus fefa cepa an drama oon cúpla cúl déananig siad an back bidder. Sharks look like Victor Percy Gadish on your Desh a character doesn't afford their cool Ashta come up Petergraph Lashans Lee Murphy Norvisha Rockestach and Son O'Keena Shahun Clara reached Matthew Corbett and Love and Ardig and Rachor Tarisha Buntoshta leave again Buntoshta Can a character heart and Rachor Tasha Kamad Sus Lesh and Immertol Tasha Tart Buntoshta Norris Goggs the Son Glaker Nash Norris Goggs in Aire Nietzsche Royacker on you know on Tom Clay Bragg Lan agus Mashinda Nietzsche Ro is a cool no in a Mashinda so you know Tasha Gear na Céimena agus tá sé Gear ar réonsáis tacla atá ard nó Mashinda so Pox Séréisce inis beidir ag an glár díreach so is scór an gúil ná ní léon ceann éasca beidir i gréibh ach i gréibh cléthe ach an ceann seo beidir ar scór an gúil cap go bhaig sé. Sin Schulte Stock agus Schulte Haran Trasnon ag Matthew Corbett an tarna ceann ó Willis Éire go siútrán óna agus an tríú uair antá idir cóscóir né gúlín an taobh. Smacht go hauling a reached ag Tiberdorn a ruúr to Adam Ryan Garishach pass clish to Shoxalar Dara O'Hora Ficin sé náir agus iirecht ard Haran Trasnon bhí sé sin anna éasca chuig na Tiberdig bhíos go cad a bhíidir a déanamh agus ag an deir mar cíimiid bhí O'Horas in ád ceart Coolín Mahela. Yeah, well, anna go bhhaid san éir ag ifir a déhan sin Adam Ryan agus rinne sé ruúthar in áig na Gusantóirí an son agus pasúnta agus Murray Rís an ní rud inis.
Shachun Murray, about 1 to Kedla, arouse him again, pass to Kamak and son, each a lehelas at Nai, Desher Coolin on son, ag Owen Dugan, Akan Counts on Dulta, or Haven Lova Clay, Agus er 4-reel, Agus Istoka, Keg Revan Clark, Gamal, a bit of Noman and Us, the couple of Noman and Ish, Tibber Orange, Fiausu, Agus Bishit Sauce, the Veckan Toss again, Sacha. Shabbat, if he shan't soon to get that dog, she couple came and Shin Conefin, a Hokru Sheets, Akem, Eganom Sodan, Tatu Old Washington, then Clack to Liston of the show. Ish Shakun Tiernan Ryan. Tibber the Gitchat, Balruanella, Agus Bruisting and Sonic Terra, Gary Breher Slitter, Cossentorgus, Long Cooley, Sean McNamara, on Clar. Agus Den to Gamahan son and Rachel Squeal, Leshan Imerton Cansa, Ibrahim Kofada, Harry Darty, Clemar Megashoot and Ish, Tata Shako Grain Ball, and Clara Tashin Roada, Agus a couple of Botun, Martian Bonusa Gamatenta, Agus Beck Dimar, Agus Loka Lawmore to Ogonig, Fishing his parish in a command, he's concrete and cool. Well, Tashin Giri, Nilak True Stick better, and I go Kuig, Agus Tashin Giri, Cormacadi and Gunya, Aka, Nilvain, Agus Visha, Ruada in Ireland. Tibberdoran cooling fantastic and Saga, Shell of Arish conversion, Ewan Murray, pass Sheeran son, Agus Tibberdoran Klishta, Desher Scornish, Billy O'Brien and counts on Ibrahim Father Galord Neil Der. Egader, Tasha Trish, Tishmashakti Lova, Matthew Crotty, Glantiga Shoot, Agus Shantic and Clord, Agus Score Loriger Dave, Shaks Acuna, Norda Hainshit, Fire, O'Hibardor, Sheenton son, Shelev, and Rudders Talk D, Agus Deshig and Clor and counts on Ectactus Stock, where reached Air 4-reel Mosha, couple of chances to Kayla Kiltic and Clor, Agus Big Timor, Hilishnik Hangshin. Yeah, Shin and I been Agus, Kilin to Munin and son, Agus, no living to no fun to couple count stray and son no for being size being less got and son dull Agus Vehigirig scoring the reach like everything clear. Used to pop McCardick and Tibberdick, Agus Idigloric Shelva and Nishan Townsa, Egan Clara Alphak, Agus Shirahain, Rainball, Lord Shelva Shoot, and such on the Curran Nunzi initial Ryan Mulcahy, Agus smack the hauling her fad and son Lee Murphy, Deshiga initial score and counts on Derek Harron's butted up. Tasha Contour to Irvine Shelviga, Agus Sheikh Mahanson Lee Murphy. Anna go wild Sonera and son Agus Anna score, Tasha Bjog, Agus and Farata Air come on, O'Reilly and son captain, the four and tip it on, Tasha Bjog come on, but Anna equivalent that and son Agus Anna Skilaleru, Egg Murphy, Agus Tasha Decker, on Da Have shot a Scaroon, Tasha Anna Congo Clark Agus Anna host Agus Machinda, so Beksha Dakri just Scaroon. No matter what, Dan coach of Gerta, Vega going, Darren Cadlaha, Agus Naforna Corrington, Gahu Boughton, so John Nona, Barton Island, Clara Nunzi, Bavralo, Dalashaktis, the Shomri Feshish, Contosig, Shaktin Far, Contour to Garish, Lee Murphy, Lashella Vigarish, Dash, Hunsagan, Clara, Culture, Cossentor, Alanunt, Shasna, and Tavely and Thon Poulta, Agus Air 4-reel, V. Cossentor, Galorson, a soil there, Tashe, Contour to Norvine, Shelviga, Kima the Rishan, Sonic, British Stock. Chance Mark Hilton on again, Clor. Well, cough up, Fedu, the hood, just the Cossentori, Augustin, cool boy there. We're not on our Fadden Thompson. And then to Dolo, Count Park, Shakung and Clor, the Shell of a reach. James Cullinan, Fave Rogus, and Willa Sarah Mac, the Far, the Dimmer, the Kurashir, and son, and Dalev, Tasha Hernash, Gamara, and the Cossa, Degulin and Tave, Cade Lahavi, on a va, August, on a Cormer, Father Fad. Agus Willis Aranish, better make chance. Awanella, Egan Clor, chapter score Matthew Corbett, Lishiganson, a Vod Sheer in a Lafane, like Immer to one elevator, and cancel Nick Turling to stick, Contour to get stick out, Agus Egadera on Adog, Lahama Shaitanson, Egan Rachel, Kieran O'Regan, Onichate Lahansa, in Park Noel in Limerick, with their cotton, Kerevouter, Vod, Degulina Tave, Egan Risha, Agus Galore Lorlachapt in Santarnala. Neil Keshfey and score Lahamansa, Bark Nagoil, Sark Highland on Clor, Degolin, Tibberdoran, Degolin on a Highland.
Trevor gave alternations Odgy Park to US Noel agus Lahauman saw Degulin and Tave after Ryan scoring at Unter Fad Fek Donald Counacotson Chocked and saw agus Obervagent and Dahi have score all. Ja, sin dan Farvig Ebert come on Vinci Kata agus captain of Fornus son Harry Darty and a score we gon son agus you know vi on Torres son hosig sheet on a lure on a vote with then you know hash punch sheet on a skill and sin agus sin Paul Rogers and son agus score dasige Gwadson air agus Dira Cannon Trasnon. Chancellor Cool vi she Dakar Choctor rock vi Shans Bitter and saw Cool nor Yard Low Creek new Lee Murphy. Well, mar éken to na costóir hipni Janna si den Kalisher agus just hannig an Coolbaire on son dar English ma koma so rin si on iling an gear do beter go make is fa just e fule han trust on sonach fi si dol fan cool agus no cast to agus rein to Dira Roig on son tash on yacker on iling cap dial con cool dial. Chanson kan fashion over the kuiduk dain share koma. Agus an son Dave Tibberdoran vi Coolini Mahaka Shud agus Imrohori Mahabalty the Hogan to Shin pass trust on son goody every card agus sin Stephen Tobin of Gimmer to mo Yeshin Chin agus Anna Koshi up doing on son agus just daily shake on a Aaron son Dana Maloney agus Dira Cannon trust non agus we should take point side come on as on Liro the Macadina Cunha Kate Kui then no made much in the but shop Tunu reach agus Murray Dono you will Murray on a score and sin agus in Urla Sailing Aid the Rudisla Kishdor Torres Asvenson Elna Forest is Corkioki Dino but Tashi or Joriok the Dibradon agus Tucci Greve and Tokyo scoring in the shot on a score and sin reach right. You know, August Dibrig and Dyer and Gomak on Coolini die, but Nilain cool Croha in Aker Goody so bitter. Griffin de Girigal, the Mac Gold edition on Clares to Kela. Mascon, Mas scoring, and my Yakin to her galore Tata to score on Dahaven, so Chanona, Ach and Rud Nach Vakimi done Sar Clarence score, Nilain Hool, August Vitorans on Dole, my Yain Candace and for a cool Lua, Tarisha on a vantage the door. Yeah, big Shannon look for an Octomine, she couple of cool and son, Donald Murphy for she 3 cool and son, or a Wushi the Kela. About the car and son agus no mas féidir tip no mas féidir clár cool dial and agus crogama better go nádóig sin na short agus men si de me. Se fanigilling an Darla ag chacht gan vail an so Barton Oil Degulin an Tave ag an Risha.
fáilte Harnash Sutty Park tús an gáil ag an Rishan sa degúlín an taobh atá going an sa agus scór na galóir ón dáhéh ní léon cúl feicethe Táimid Corham agus Cuoinnig Mohammed Corham ag deir na himara beag ann breise tastáil chun na bhórna seo is scarún Tony Chéile an sa. The Lord Cleal attacked Darnoni Steny Chopnona, Fek Cheer Clean a Darn Shotton or GA Golfil agus Fek Cahar, agus Tawa agus Rawa, the Homoniacht Le Feshkent Ern Glor or Hishin. Malashin, agus Beg Kursi Pella, Canish Crave Pella, Naheran Fefe, Bujek Tyrone, Pelnaman, agus and Son in Mionor, Pel Honukta, Galev, agus Ross Common in Nair Halen Son. Agus an son Crave Shynshire Omaniacht in the moon, well be Clihiún to Gahar and Shachtana, Clargus Port Lariga, Tiberdorn agus Corkig, agus Crave Shynshire Pella, Cattishtak and Coma, Rawa Untakar and Clarny Steny. Shatamadik Fanachtar, Erin Hiberdorn, she Dirk attacked the Mach, Acdonal, Erko Scorig and Risha, Catahogik Shinish, the Captor Dusnaforna and Crave of Oakland. Well, tá ráda déanamh inis seo cinile déanamh ag James Woodlock an son an Bannister Tiberdorn mar Paul Finneran dánoid, Patrick Finneran ihre héanú an chlár. Tá sé gobamach agus ag gúlamach í lán a park an tamar fad agus ní léine an áréad agus massam go gaithh Tiberdorn éisian na gúla síos. Shelf Harnash ag Tiberdorn on Gahab Stack agus iad ag Glorg dul chun tosig más féidir Shanson son ag Owen Dugan and Canson ag Tidham Garda slé beidir gna broséach the Stephen Tobin and Canson Imaha Fórilo bhí Shanson de Canson ag Tobin a cúpla orlach Havna love a clay agus Fóril Cíimiid an Deisian son Shanson de Cailte Donal. Just a vision ní roid just lab blockáid síos agus táhaing sé just bhí an Dímar an son agus bin chance ag Tiberdorn cinnte. Tháinig an cúlbaire Matthew Crotty amach an son agus just a bhúlah le cardiag an son Stephen Tobin a tháinig trasnón gúne ach just a bhí mí darad leis an son. Leis Matthew Crotty cúlbar an clár ón scarf pachamach fada ríis mar tá clachta roch an cléthe ag Gegadíse an Count Harnash leis na Tiberdig ag fecin go back túsan dar le Adam Ryan ag Garistach an son agus Brú Mahach ag dara Kalish an son agus céad nach bhfuil nómad caiise tá fuinmh níos mó le Brathú Hiberdorn ag túsan dar le. Cinnte thosaigh siad go maith chomás a céad cúig nóméad an sonach an sin cúig siad colb gáin bhfuil tháinig an clár amach rais an áiríre ach ón tús seo hanis bhí seansa go cúldáil chuigte agus sin anna ré an son agus anna ruúr an son ag Adam Ryan an son agus Poxéir díreachas scór an cúl da a ceathair méidir amach na mar sin de agus seans éasca golóir anis ag dúin. Chipper Kirk Council Har an Trasnon agus Tiberdorn na Cor Harnash con tosig hí seansar cúlacha cúgar stréach deisir cúlín éasca go maithne sé gón dúgan agus an Council ordathe gan éon strain Har an Trasnon an chéad scór sa tarna le ag na Tiberdig be sitásta bheith cúlín con tosig a ríist. Agus tá cail an clár an pocamach an son fada so beidir méid si ag dul garad a ríist. Ní tá si dul fada an son goí an leathlíne an sa siamh ihre dé an son agus búirte an sonachá. Sean Clárnis a tuachtar Shelf. Declan na fór na scar an Tony Chéile tá si dul scór ar rock nó na áling ar fad an sa ag gahar limini an Celsa Trasna smacht a goáling pass road over le déanamh an son ag Matthew Corbett ach ag a dur Irina Sheagháil tá sé tuach siar Martin Clehan inis Paul Rogers le Shelf agus ag a dur Harnash Cormert maithig an clár Matthew Corbett an Council lastig den cúla hí over le déanamh ach anna Cormert agus Creach maith an sonachá. Yeah, fine a Mark Hashbont and son lads Oga, Paul Rogers, agus sin ifre name Matthew Corbett, couple pass das chuige céal an son agus an son de fór Corbett an spás agus thug Rogers pass a ras chuig an son agus tíre can an Trasnon agus a ríist ar cóscór so an cool beidir be cool cinúnach mar a dúna mar an son ag le hama bhíl. Tá siad chum don gúig go bouta agus sár goáil an son ag Tiberdorn agus ag Ewan Murray boutáin a siar hain siad leis gan so Tiberdorn inis ag gur dul Harnash san uachtar an sa agus ag trid an council tá Stephen Tobin agus ag an dara an réitóra chuir hrú sé tá siad an arci chéile gcónaí hí an son a cumán caite agus an dáhéh ag Gírig an Council a bhuachan Tránó na Cíimiid éis teachta seach an son. Just suncín beag an son ó Cíimiide, just ag dul Harris an son. Ní a bhí an gádó dul isteach an son, dan o'i lads ógan na hígann siad sin, bhí an lí ród, gafa faoi cosa an cosan tóra an son.
Dan Maroney agus níl of the déanamh an cumáin a chuir isteach beidir. Well, nuair leis tangáil íanamh céadúach mar íon fear cuasa galfiann sé tangáil go má leis an tarnamh ach na Tiberdig ag teach báthháin eile strachan son na réiteach scuile leis. Dara O'Hora, Congart an Lína féhrú an son an count son ag fós cumada leistigh den Nimmerton son ag rochtá Stephen Tobin. Tá sé fécin go bhfuil tá cúlín nó tá bhuiile séir gan ceistan son ag Tobin ach ní gá éon bhuiile séir a thart le neart chur a thar an seasnán. Tá sé gimmert haar bar John Ona. Ja, rinne Shannon son kon an líróid sinna goáid agus an son chud náart an son sta so illing géir golóir for sé colúin. So beidir an plan bacóir a bheith ag Tipperdown son goáir inis ó fuair Maroney an son a bharcháilí go bhór sé cart a buí inis. An líróid a chuir isteach an son go dtí Tobin agus írig ri in oige cosantóra. Cyn gwyle onadí a tefúla chata shachar iran an clár sin ever shachti ag Ryan Hayes on Tullach ag begar fnacht an chéad Risha Ellis in Nimmerton Pocamak tóca shachú na Tiberdig a ríist. Tá siad níos fearga cinnta instantarna le agus ag boga agus ag glúise de bhd níos fear deisir scór an Canton Ibraha isteach agus Egadera Haran Trasnán buntáiste agus Ferrisbar síntamach ag an Tiberdig agus críacúnt gan son ag óntúgan a ríist. Ja, agus goáid san éir an son Ewan Murray son on Pocamak agus Anna fast Anna Clister fad agus dúgan díra Caran Trasnán. Má se trína go héana óibh scóráil ag Tiberdáir ag túsan dair lehananta. Ceansa fad na talún commádthe leistigh áf agus Tiberdáir na ríist tre Adam Ryan. Pastacha leistigh ar éigen ach dhéon sé. Agus i cean má tuiseach ach an náda hain lán cúlaí an clár agus dénta go maith son ag Sean McNamara agus an clár chumpórda ag fécinn de siga nuair hain se le bhisteach chuha. Glantan son ag McNamara agus Tiberdáin chun tosaigh an ceann áirithe sin ísisiil fad na talún. Clár tríd good a thnáis agus in slí éigen dair glóid sin an tá deisintá ar cúlan countsa stoppa bhí seansúnta an son ag Harry Doherty. Ach dhéanaidir go maithiste gán ag na Tiberdig ach tá an deis ag teachtasteach a ríist ach an countson seoirithe Haran Trasnán an cúlín tóca agus anna físa immerhan son bhí deisir cúl ach Egadera sábháilta mar cíimiid an son. Harry Doherty son agus sábháil má ag dar English an sin beidir go mbeadh Doherty níos fearr ó so go bhfuil an cluiche cóteán sin beidir ag chu Haran Trasnán muna bhfuil seansúnta go cúldáil. Well, in Werner Nashti, ein Coolin, Awan and Son, Neil Capturus na Forna, ag fáilt an lámh an uachtar, agus deisir ríist ag an clár. Isteach sa lár, tá spás agus tá buntáiste tugann sa de James Cullen an Coolin sa chéad le, tá Coolin el agus an séo bhauta, tá idir cóscóir ní féidir de thuúlahant an caiidead an sa anna clethe be sé dacharí de scar Tony Cale Donald. Sin an dara scóir tá bhúil sé sús fáin barc an son sa chéad le. Agus fuair sé Coolín Brown son dibrigh sé agus a Thompson thug sé an takeíocht an son agus pas má an son ó Matthew Carver chuige agus díra Caran Trasnán. Tahar sin déantais ag cúnta an clár agus Ryan Hayes a tata seach ón Tullach agus Conor Ralph ag fágan na parc a má se cosa úra ag testáil agus stad áirithe seo. Agus bhealbeag an clársáistí tarnáis ar chó scór lá mór dus na hógánig an sá ag léthe ceannis mionúir na mún. Pocamak of Hover, Diberduck, agus smachtagáling an sonnig hón dúgan, anna clethe ar fad imar go siúd cumán mór hypeler of Gwinnale. Agus cumé sin tá sé Haran Trasnán, tá Tiberdáin ag rith agus a rith Donald agus ag fáil scór na inis. Dúgan an son agus nuair a bhí sé rud amháin an agan ag just casa chun Coolín Dáil, bhí a nach raibh na cosa ag chun dul díreachta chun Cool Dáil agus rinne sé an cinenne ceart cíalmhar díra Caran Trasnán. Caravila, Hawkhead, Ochto, agus Shacht an sa in Limnach, agus tá sé buint ard, hang of Gajo, as Corsi Gadisha, agus Tiberdáin gafa Coolín contosig, buile séir amach an isle teachtacha cóircuíthe costarla, agus ní féidir tarú dhéanamh sin cibid na brata go dul tá sé ag séide, so tá buntáiste sin ag Tiberdáin comá. Cíimiid Harry Doherty an son inis le pass an son agus tá sé dechar arán ag an réitor Ciarán O'Regan. Den session na Kinney an son dúirte gur caiisian líróid anna dhechar a fad casa cahabh nó pass láimhe dhéanamh amach mar réitor nó bhí sé bio. Ceann imime isteach an Greens na súlar imarthirí an sa agus sellh ag an clár ag a deir agus an feartá díreach isteach Ryan Hayes a teacht amach
Dun Clárach druk fast an son Shelf agus Brunton is Shelf Harnash ag Tiberdoran Chancer score on Dave Lean and Counson ag Drapa ag Dull ach ag Dera will she out oh well Domach Rowan Domach Hawkins ag she Dull to Neil she tucha agus an Bullamach tucha Gamaran son Green shin the Lauders na Sulans on her guy and so Sar go all ag Tiberdoran need to talk to Mach reached Coolin Atra agus Né no agus Reinach need counts on Meha Haran Lena go all unta off ag Adam Ryan ach vi sé Dirk Haran Lena agus do Vionori agus O'Gánig Donald Tashid fad ag Immerton of na var fad agus you know no reckon to her Clarence score and just tip Coolin one contusig gach ni ein rod in our Idran Dyer and so agus you know man go me Hannah Finn and son on Kate Drama in Cuba chin chown Anna Klishtar fad and son Clishta Ryan Hayes agus Hayes ag Cottermou Bouter one ella shave outer for Tommy Cotterman Sinclair agus an Fartá Dirk a Shiga report a Cadé mar pass quiga Lerin sé Anna Fuinin on son con Leroy Stasso con son Cortrast on son agus Dirk can trust no big tipper Bullo Finn on son Ravenia of our coil in Echer Masha de nomad Marim in Santarna Lahansa agus Maravimer ag an Marisha Tommy Fos Eric Ho score agus Shelevanson ag Ewan Murray Kunga Magatisha Starlach tá Shelevanishiga Kasha Dull Shear agus Caronson Tiberdarna Chakadin Tave Sudden Fark Iberstock Toss Boss Osculty Adam Ryan Garishtak Deshinsa ig na Tiberdig Ryan Fosdal Tarrenter Ganzi oh came in a smash for she sunk agus tá she Shinta agus Lagha Nish agus an Rachor Kiron O'Regan a Dollarstock agus Shantanishka Vekomish Carta Kimidaritionson Smakta Kadian Captain the Shindol yeah well Risher o adolescent sin agus just Foshe Sunkin Biogan Sonny Dolan go more on in our era okay big shake file Carter Buish token shot it was 3 better Sean McNamara talking just a hook just sunk doing son you more on in our era ach on Noibeton and ish na in on it puck there dial Mark and son ta Kavish agus get again of the hauler Sean Pulisier Kyle agus Kasia Stachanson ag Kieran O'Regan Shelf Harnash ag an Clár tá idir co-score ag Cléthe Canish Mionor na Moon agus don Gédóri run for Curran Nua Curran John Dial ar na Bútóirí fad na talún ach an Cansa ag Brisha Harnash just na Tibrid ag Stach chofada le Owen Dugan Anna Clare fad imar ag shoot an Canson off ag Casa agus Foril agus Imahir Strayanton Better go make sin is fair just a Shasvish talk tá sé gimmer to Musala lean in the law and son Tom Murray me go on Clihan agus Dugan and son law Buil agus tá rain fast chance to fight again just the gone in fine up better action is fair so Harry Doherty den of command son dan Clarence Counson of Tata Shock ag Tarring has Sheeran son ag an Rachor agus Desh ag na Clárín dul fantastic Kim go will Michael Vaughan ag Olafúla Tata Shock Mahar Iran and Clár near Hosig sé of top Brian O'Connell and Banastor torch the Lord Choricado big jobla den of Nor Yuka sé stach ag top Bulas Aaron Ishiko agus Ahra Yenevig and Dalhave chance again Clár and issue for Neon son Corbett Crean Gomad just a culture count and one and son Sikeda agus count Jama Ainche Rocky Sheet Cooling Contusig Shachuing Matthew Corbett and Counson ag Titum Gard off near Vulshe Gorova agus Desh ag na Tiberdig Chalk to reach Jake Donlan Houlihan the shell of Favreau and son the lane with a chalk go haste so agus Cléthe Creva Cart near Hanches in the Tiberdorn not worship will Air agus ag Gléta Harnash and son ag an Rachor agus tá Far Hiberdorn tá Jake Donlan Houlihan Shinta le Gortu and son agus tá Carta Ella le Chalk the Nish Stolum agus is Dungur some river Carty is full of Tagesh Paul Rogers well Caimir on son of a heel knock Higemon Kinishin and Aircomar Tigamon good afraid you know Kalish better than together but for only road he's and son on Fark again Ivra Cardick and she's Stephen Tobin agus Shantzko agus Anish fine sheet Poxer Shear and son you know Lena da the quick made on son Chakas Cheleveko who is Saga Shan score so they him the Kinishin and our data going retor they ligging to Riga agus Dul Shear and son you know better got to be shun the Chora Katako but our court of wheel file could stop lesson in Martak me one tosh to the Nigeria to Hippodon
Just an tahrú sin gentais ag an chlár tá Michael Vaughan taketeach nó na Jerry O'Connor agus ní fadanis nach go juchaig Aaron Cagney ó chum Naomh Muire ag glún mala isteach ar Iarán Hibredáin Lanimid an Imerton buile sé tóca ag na Tibredig agus an Green sin na chuirteach ar imóirí ag smachta go háling an son siar ag an chlár Tommy Fós ar cóscór Cerra Coolín déag an taobh agus an chlár a déanamh rúthar úntaach sé James Cullen an gá Coolín ag go dtí a Clehan Counts an Ibre Raig ach treis an ruch más sin dhéanamh tá se leh caiilte agus Tibradáin teach a ríist She's Street and Lauren Far Céine ríist Ewan Murray gá Coolín maithig fear thuirlas óg an Counts an Ibrethe isteach bhfuil crinnes aige níl dá héh cailún seansanna agus an tahrú sin inis de chatteach ar Iarán Hibredáin ifar a hopteig Aaron Cagney agus ag fágan na Parkinson ifar naid Dara O'Hora Coolín aige a ríist cosa úra Tá mid leslí tríd an Dara lá Tony níl éon rud idir na fórna is tóla máth an cool sin rud a casagin Tá sin rud a bheith cinúnach sa cléthe seo beidir mar is tá sé decarí dis carún ní léon rud etra. Shell of our Nationton O'Hibredáin near Ribrigan Pockmark Rova Deshanton ag Stephen Tobin ag Garrett Treed and pass Rockton Clehan Shanton's out Tibradáin agus tá sé sin nada Celine Tón bhí mar ag caintear coolla dhéanachan tifriach Cadé mar Creacanton ag Cillian Minogue agus sin scór Harbh cinúnach Creach. Ja, well, Troy gave it a card against Stephen Tobin. Hasha Trish impression my in of one of its on pass Gloite Trascreen Minogue. August the devotion angle can Sunday. August the chance up on Sunday can pull by the Matthew Clatty in area. Well, sin scór cinúnach ní léon ceisfé an bhearna is mó oscailte idir na fórna héna Carrageg ag Tibradáin ná de Carrageg ag an chlár bhfuil teach den íar dúig ins na chláirí nig sinníon ceis siad son Curratha ratha na mún agus Curratha ratha na héireann dar nóca go bhfuil fuair anna difriúil ar fadam lína Tibradáin inis agus an gcuéis na seolta Loch Lanta na Dibreateach agus tip le cloisian tíos fuinga Cool sin tris bearnach oscailt agus ag a deireadh an buile séir gnóhan son ag Rian Mulcahy ó éire óg inis agus na chláirí nig inis sa tóir ar scór atá ag tastal go dóta Can son tóca níos ag a deire ag Lee Murphy gan a bheits an immer comóras a hastóca an chlár Siar go fada le Finneran a rís cún star le í seach na súla buinte agus gadíocht an son ag Tibradáin tá sé ag neartú agus ag fiabhsú a gcónaí an son obair le déanamh an council smachtathe Siar an son go fada le Ewan Murray Deis an son ag Tibradáin an bhearna híana amachtaí Cerra Coolín agus é sin Haran Seasnáin ag a deir an tríú Coolín ag a siúd agus Tibradáin ag bogad go maithis. Ja, na cosíocht an sin agus rinne Minogue go maithan son ifar a cuaide go ríis Command sin í roid bhí sé bra fáinach agus cúg sé pascroch Siagarí Murray agus Díra Caran Trasnáin agus léirigh sé cosíocht bra son chun an scóir sin dáil. Sin mar cosna fór na gcuine fé chéile Ryan seachtaí ó hin for an chlár Cerra Cool agus éon Coolín déag ach an sot seán óna níl éon cúl taca agus ba ggóla go mbeadh sé tastáil an ceann sin imethe Haran lína beag an puchlasa bhábhar Hibredáin agus gachradón le cúpla nómad I dul an tro seo inis le Tibradáin. Cinnte dána tá cóna gcuithe cá ní sé róláide bud fós tá sé choúló agus bearna Cerra Coolín inis agus bhí sé sin ón sa céad le chumá chuid Tibradáin an son bhí fadas bar Cerra Coolín ar uair agus tháinig an chlár arás so dá bhaoach an chlár cool cinach bhecinn sé go bhhaid de bud fós seansacha níl an scór rómhór son. Canson ebre isteach ar éistín fear contartach Stephen Campbell Ordathe agus ag a deire an bóthir dír seach a drone cool ag Campbell ar nu ag Tobin agus an Canson ebre isteach an tain flídantán bhí sé beáin mí ainach an son Peter deisna mar sin gur féidir teach ar náis níos congraí mar bhí iling an i dheacrann son bhís ag fécha deire ar Tibrigi geile bud ní le bhéine ag crothú spástó nó ag rihamach chun go bhhaibh sé pastó ina mar sin le bhah duine bháin istí Cillian Minogue agus bhí duine air. So ní le bhíon seans eile ag Stephen Tobin ach amháin dul faoi scóráil bud chuise ar fódaí le. Ahruil Tinton son ag an glár agus ifar fithedó Taiglohan ó Seatlach taketeach ar an bhuireann agus Patrick Finneran a fágan cuasaí agus dos é nómad a mar sin fácha an chláir inis ag teachan tosach ach a rís léite go maithan son ag na Tibradig agus bhfuil is éir níl a deir an réitóir agus Paul Rogers a Giric Breher tá se le siar agus ar nationach a bhfuil le Dara Kennedy na chláirín ag se bogad go maith obair bhá Howland son ag David Ryan agus Tibradáin ag cosanta sin ceapna gur bhfuil is éir tiltan son ag
Stracher and Ganzi. Egadera and Raytorg squeal leis an Immert agus an Immertó ceann na parka and Counson and Brisha. Well, tá sé Tibredarn agus deis score and Counson it tak de stock agus Dera Haran Trasnon Cade Mar Irtonson Egan Onadi Aaron Cagney O'Nave Murray Glumala Tibredarn in Ishin Outfa. Yeah, well, Flickung took a reach like Stephen Tobin and Shin Deirdre Gistach in a Gosama de Fagus Botun didn't take a Gordon son. Shakun Cagney reached on Clara for the heart of O'Have Cossenta. Should we're thinking of Concursi, a Hockru, a Chak the Mackinson, Dara Kennedy, Gary Cursi, Hockru, Ni Irene Lohagus, Tibredarn, Inukter and Ishla, couple of nomen, Shakuing, Deshella, Billy O'Brien, Kashadal Shear, Akan Rachor Raw, Karev Kalish and Son Feka, Bulla Sayers on Clar, on Clar, or Foot na Hotish to Gunson Donald. Yeah, well, Kinty Tan momentum Galerle, Tibredarn and Ish, Kui Kulin Contusic, August you know, Tashi come on to Reaganish that Temple Deno made no machine the Falker Stoke a big no made no go on son so fresh like a dera but Tan Love and Oak like Tippinish. Can't Kirschach and Matthew Corbett, Tashi Smackta, Ishtigan Son, August Will Kalish and Son, Nilaine Keshnach will Balaga Hauling and Sonic Paul Rogers in the Lava, Ach Tarring a Shear, August Deshigan Clornish, Dirk Sokru, Cooley na Hogand, August Tigasheed, Tadeno at Fostel Dull. Fos a co. Yeah, Shinanoib the lads Ogan even and Tahi a co on son of a fine up the machine there. You know, ni Higgin sheet, Nakulak, you know, Mavina big Kerakudin better at the nish, but ni Higgin sheet, Nakulak Tastala Keravula, Haran Chastan, Bichidor, a Doligiri cool dial, and you know, no Vinci there, better cool as cooling Kunderic. Chaish and Tror, Haran Chastan and son, Egan Captain Harry Doherty. Agus an Bjarna Harnashti, Kerachuli, ni Moore and Madish and a Glehamonic, the Den Omond Ladol, Agus him Banistor and Clar, he's from Brian O'Connell, there no ear captain, Lesh na Shine Dragunten Clar, Far Wolf Tones and Shunning, Eg Farah, Eg Faking Care, this Federian of Conantida, a Chassa, a Tosh, Eg na Tiberdig Bautu Anella, I can pass Shin Chastic for the Loreen Mulcahy. Kailta, a current Tarnier to Chak the Mac, Agus Shredding on Clar, Fosco will Deshaka, either Chak and Tossig and Cown. Astragadin Tave Howlach to Tibredarn go Lauder here on Son, Agus Love and Orda, Agus Egadera, well Shelf, Tashadolo Winnagadina, Ag Smakta, Agus Glanta, Gagardic, Tibredarn, and Makafadal Tirnon Ryan. Count Kershis, a Chak Cheedon Lawrence, Magadisha, Ryan, Squeala Eric, the Stachen Son, Log Eric, Egadera, Shans Makhailta. Agus Ryan Farquhar for real Cornish the denominated Lewis and son and Shakas just pass no hort and son Danoy Akmar Dot Natasha Dakar Country in a color good and old. Chateau on Clarnish a tree Pokemon Garda. Like a Reese Sark of all he's and son like Patrick Ryan over Reese O'Leach Agus I get there a Chasnock of Adela Jack Donlan Houlihan. Tibredarn Aaron Unsi Bauta Ella. Oh, counts a Schlauner tree Deshik Stephen Tobin the Dollar Shock on the Crave of Oaken. Ah, Cade Mar Cooligan Lantosi, Osna Halley, Stephen Tobin, Le Creach Agus Le Score Kinnan Tashin and Arkakela, a Mohan Son Tashe, Tetasi and Ish, Ach Shin Bulla Marfak Das the Clary, Nick Creachun Tacton. Ah, no cool and son, I guess, Stephen Tobin Agus Caffer Ron Son, but even Love and Oak to get a River Dawn Son. Darren Maroney agus fastest better go make sure to conne Astro and Son Marvion deal I in of Stephen Tobin Aaron Son agus mar do me Rivershaw on plan before of Tibredarn just in the road of Cutter Stockige Tasha Erach and Ochtman there from Son agus on Kosige Tan Skinninige agus Tan Kioner. Mission Raytor Eglar to Jake Donlan Houlihan agus Actreg and Feckens under Hugan Coolish in the staff. Shay Eglar to Fern Clark and Michael Vaughan. Agus ston godar sé Falorov agus Carta an Dinna Bohoilem agus Stador ha seo ach an cool sin score Kinun a ganchesh de Tibredarn and Rachor Tart Corle agus ag Larrett agus Chagadera Carta Buan Tave ag Iver Shach Tibredarn agus ag Michael Vaughan o Hunte an Clar agus Stoke an Bjarnes Mo Shacht Gulin in Ishatra agus here for Donald Monavine and Clark couple score Mar Tibredarn in out on agus tá lína lata sí a bhí ag bogamakadí lá in the park an son sa céad le agus ag fáin í road tá sin imime as an cléthe agus más go fad an son ag ifir a sé an sinón an the wire má tá sé leis féin ní líonne ar an áire agus tá an chláir búla súsa í road agus tá sé gobar má costantóir sa freis agus ag gohhaid mór an den í road.
Keem James Woodlock Banastor Hibberdorn and son Tashe Sausta Tashe Gierig and Aaron Grias agus a valid and den omad atá fáca mar tuigeann sé seo cluiche máníochta agus tá ardúig tastal ó bhaintear Hibberdorn scris na seintir is táid semple in éin ceann sa cuid ar náise an clár tríd a siad son go dtí deireadh ní léon ceis fé agus obair mhór déanta fé íse gúnta an clár le blianta beag an ús an ceanta Cóngart an lína cumáda heláiste an son go héfachtach ag Michael Vaughan agus ag deire Shelvan son ag an onadís na Taig Lohan Passamach an so chofada le Vaughan ach ag deire an taobh lína ag búcant an ceann áirithe son Pugschlas ag Tibredáran agus beisiad sásta takeisteach go mór sa cluiche in san tarna le agus anna hispántas uadólan. agus tá sé anna eachar don ó bhuaig an clár ar Hibberdorn na bótaí agus tá sé anna eachar an son ó thaobh meoireachta agus mar sin de bíonn sa díalta sáhaint amach ag Hibberdorn tá sé anna eachar tacht an sin agus búcantar a ríis. Well attention son ar Hibberdorn Paul Cummins attack the shot agus Adam Ryan ag fágan na parka agus cafarán son Adam Ryan in sé obair na gapal an sin sa céad agus sa dara le ní hé go bhfuair sé éon scór na mar sin de ba bhí sé sighting ach in rud. Agus Cav na pingin na Derna Pedro Comag an clár for a féin daraball on Naomh Joseph Duffra Gort Lamana attack the shot and on Matthew Corbett. Nor Hosum International son fé Willis Sayre and sin na chat ó Hibberdorn cúig nómad agus cúpla second agus dar nóbeag an cúid Gort an cancel Cóngart an lína cumáda leiste ag Rian Mulcahy ó éire ó Guinness agus é féhrú cá sé circulúis axelar agus an clár go dtíon taobh hail ach tá scórna ag tastáil go dóit inis ó éireann an clár Taig Lohan ó Catlach féhrú hail an son sár cosint an son áfach ag Tibredáran agus ag Tiernan Ryan agus well tá sé ag deir féhrú an pass tu go uig is dócha caite agus beag Willis Sayre ag an clár ach tá an clog ag amach seaachúlí natra agus is dólam cúil ag tastáil an clár á tá éon seans chuna bheitcha. Agus Tiernan Ryan an son mar dúirt mé an son ceann críanna ar chúlinn ó mar sin de bacordó just an níróid nó a bhí sé fihrú just é bhúla Haran taobh lína an son bheith sé bhaid níos fearr puckslasta go thuirtó seachas Puck Sayre. Sin ceantáil a bheith tóca ag Harry Doherty. Ní hé ceann éasca in éachraid tá sin mothar Dave lína ar Dave Howley gimmert a gunna na gcuithe agus scóraigh tastáil go dóite ó éireann agus ag dearan rud as measa iad ag tarlú stachtí láh a dar English agus glanta ríist ag na Tibredaigh tá siad láidir sa dar le ní léon cheist fé. Tá tréimhach an na mún golóir dar nó búteachá ceann agus dahad ceann Dernach in 2022 agus beis géirigh an tréimhach crocolóir ríist an sá im líon agus dollarráigtí tréimh na héireann ar bhail agus dar nó ní bheith an clár methe an comórtas ach buntáiste gcóníd mar bhún tú do tréimh cúig a seachung an clár. Harry Doherty ríist annach chuid tucú an sáthach an cléthe ach ríist díhalahú agus Tibredáran Kirga sin a gáilteach agus a glanna, réitor gligan dómh teachtamach, bhfuil Caran son Neil Bruntanas Shelva ag an clár agus bhfuil slí tríd an son an pass seaachtan son agus deachtaí ag Tibredáran sin is smachtú beidir bhfuil oscailtí seans ag Paul Rogers an pasta go chofada le Graham Ball ach ní léon Caran son agus le Nart agus le slí éigean tá Tibredáran i déanamh dóchan idir bhrú amach chun cúil an son agus Shelva gcónaí ag an clár an láh an ordig an réitor bhfuil Shans will buntáiste, will Desher Coolbader and Cansa, Shasna will Bulla Erica and Son, Tasha Creekna Celine Tawn, Agus Willis Eristach. Well, Yin and Tonadi and Son, Taig Lohan Yensha Gama, Squeal and Rator, Lesh and Immert, V Shans and Son, Kimadariche, Caddy into the Shindol. Yeah, when Shanna Kowalts and Erics, near Vakko, the one and Agnes Sundal Treat, Treat Diction, Leroy Lee Tana, Puck Silvergong. Ní raibh sé leistíigh an ceannach mór agus ní léon dul as ag an glár anis ag Harry Doherty ach dul fáin gúil an sáilis. So nó táchtaí an glánis go mbeidh siad ag leanún teach in íg an ceann seo mar leis sin nó a bhín an bula a thógann go las mud an lína 5 méadar bhín an cúlbáileann an taachtamach mar an rialetá ní gáideach bheith 5 méadar siar agus ag an átagan an cúlbáil amach lí beidir fuáin imime na ceanóige má 1 méadar. So no just talk to you good Lanny gun Charles stock. Counts a bull that got a bull to Rova, shock no one score Derna and counts a Kailta Agus ag Derra well Líche Glanta Homla ag Tibredáran Shackung Clár Ríist Bhí seans an son ag an clár ar chúl ach ní héon buile beara tóga gríomh agus Tibredáran ag fíoch agus a fouléirs agus a teachtamach le seileadh bouta eile droch glanna tá na himróigh tuirsiú tá sé tethe gcónaí ansá I barc na gael a gahar limani agus ag Derra an clár din taobh hail
agus Shelavarist ag Lohan ag Garish Stachanson Clár sa tór Cool na Tiberdig ag Shas van Odenson agus deis score agus Cool Ishal stop an Lína go mirúltach an son agus tá Tibredáin ag marachtat go contúirteach ach anna chosant ag deireadh agus Tibredáin ag teach báthúáin eile go dtí an lán tosaí anna Claire Vadimirtha ag Stefan Tovan pass is Stachanson ag an count ag Casa agus Fóríl tá an Clár ag trílar na Cool ach anna chosant ag Tibredáin. Anna chosant sin tá na corpana a rasha com anna deftá sí tíracha os ceor na Canóige agus cinnte ní réon tosathe fiúáin fág ag Tibredáin hús san tá méid sin á Coolú siar. Jean Clár teachtar éis an táimig amach nómanta go náam agus ag deireadh Countson réiteórá go raibh Bruanson beag buileas amach ag Tibredáin agus ahrúile le bheitdénta ag na Tiberdig ihre fethe sin ag Cillian Cantwell a tata seach agus ag fágan na Parkinson ihre hot Seansar Coolanson ag an Clár Donal Dakar ag deireadh dul isteach. Rogers on sin just a bhúte but bhí seansa Liam Murphy but just a bhí an ómid corpus tige na bhúte garte ach just a bhí an ómid istí chun cosint. Well, tá mé cuioine for John Doyle beag an cór nua ábhronna ar a son an seo Seanóna bín siad a teachtar Hell's Kitchen héin agus Michael Maher agus Kieran Carey har na blianta bheitish Brodúil as cosint Tibredáin an seo Seanóna seachún a ríistí Ewan Murray anna Claire Vadimirtha go siú comá agus Seacht Gúlín idir na fórna go singa dul isteach an ann cút of Gorta ach é sin ar héamh na lábha clé agus Fóríl an dá Cool is tócha Donal sin an difriad datra. Sin dúra mar an son le chéile a bheith híle ag lehama go mbeadh Cool cinúna go sin agus nó fór tip an dara ceann bin sin in áiríre agus tá máiste conis mar Tibredáin na teacht báthúáin eile agus Seansar scóir sin idir na Coolaí cad é mar iirecht an son ag Cillian Cantwell agus ardíirt don tá sár haspántais feice going ach bhíoring léig na himara fiocha cé léig na himara ag léigh ceannis meán or na mún. Well, Domson son you never clear go bháin ón Stephen Tobin it's never a cardú Tibredáin ó hús dear na clé Dibrig sé go dtíon agus rinne sé na scórna agus thug sé na pasna so bhí sé th bar méid skill agus mar sinnta agus méid dígra sé bhí ann agus bhí sé anna bhrósa go fad agus troig sé anna chuid blúir a fad a cosantóirí an Clyde. Tailte agus gan aon ceist tailte ag Stefan Tobin is sé atá mar léig na himar ansá an Clár trid go dtíon deire be cean nóma dan cút of Gorta tá nómata sin caite hena féin seastanantá deisintá ag an Clár an Countson stop a ríis ní féidir lo dul isteach beag buile cúig féidir go seaca seans ag Dara Kennedy ach tá Tibredáin ag Seasamh an Óda sig an son cíimiid a ríis dul tá sí deir aus. Sin in Rogers tá méid corpsin is stigong tá sé anna jacar a fad éonsa spás sin an dacrú a bhín ag ledógad son má choíonn tú an méid seansna bhí an dá an son bhí tríú ceiricína cod dá dógad is na puintí ní bheoh mar an atar an is bed is beidir ceiricúlín chun deireadh nó beidir cool amháin chun deireadh but ní ghlacann sí leis na seansna bhí siad ag géirí cool dáil but cafarrán son go dtí tip anna compórta go fad agus beag anna luacháir ar a fécana sin dul hanan teastáin. Seacht an Coolín tócan son ag an Clár an Cearn Harnastí seacht Gúlín. Cafarrán is gur bé an clog dánói an nóid is mó atá an dálan is agus is féidir bheith cinnte go méid dara English ag tógant fé trúg a second chun an pocamach ó hógant. Seachuing na Tiberdig a ríist an Countson ag teachta isteach ó Aaron Cagney Coolín níos túisceige ach an Countson ar héamh na lábha clé tá fearrile teachta seach ar Iarán Tibredáin sin é Jack Cahill ar nó iad mar bhanistóir ar na Seinsir be sé brásás de teachta seach ag Darren Himmer an lá starúil das na Tiberdig leanamid leis an Immert an Clás ar an Dave eile Paul Rogers agus big team beidir ar an Clár nach fuór Rogers agus Liam Murphy go leor Shelva job má dénta cosnóirí Tibredáin an Seanóna agus ag deireadh chop sheets an son big buileas ar isteach ag an Clár nómad agus des ag an fágach ní léon ceist Donal Tibredáin níos fearr an Seanóna. ó thosaigh siad an dara lad a bhí lús níos fearr agus bhí fón ibre níos mór but fós an Clár ag dul isteach agus puc sé eile cob but beag an Tibredáin brasás lei sin mar nílach nó méid fácin is an clog agus fécha méid corpatá an son goram agus organ son
agus duine an gorta, but an oibbetála sin ná lenig an réitóir roigan is a feith beidir nó méid nó go eile. You know, leis an méid duine a chuir isteach mór unadithe agus mar sin de, but seans an chlár an is agus caiint sé dul thóir cúil an sá. Ní léon ceisnach go bhfuil cúlaigh tastáil tá bearna de 7 gólín idir na fórna áfach agus an tam gealamh caite ón dúgan ag fágan na parca anna cléir fad imar go siúd comá agus deis inis ag an chlár scór déanaach tá Cearnóma gealamh caite an sá Bart na Gael an tathú sin déint ag an Tiberdig agus Rian Mulcahy le deis an chlár ach a ríist tá Spáinise sin níl rudaí a dul comádómh fórí le ríist agus an tam gealamh catan sá gachtain inis ag fear an óradór ar nuair an réiteir sinna Ciarán O'Regan eisnig fear a óradór agus Maintre Hiberdáin tí céilóra an daimhlín an pochamach tóca ríist ag Coolbar an chlár Shellah ag an chlár ach deachtartí dul chun ceann of builis ar eile agus thuirsid an count an a ríiste seachtatí imil na Cearnóga tá spántas úntaach an dá chúil sin ag Cillian Minogue agus ag Stefan Tobin an difríocht astrán sa tarna le agus Tiberdáin tí Crave na Moon a bhuachan an sá tána honandathe agus mar sin an réig le céilúir an daimhlín ach leanamí leis an immert an countan meisteach sa Cearnóg an láh an ordan son Shellah ag an glár an countan ag an tarra. Beg bhfuil cúlvéidir go seaca agus ní féidir lo an cúil sin a gáiltóil. Sin right an way chancellor cob ach just my economy the reacher just the Britain an son on law of attention trust Liam Murphy and son dollar shock just did a chance go made corporate on agus stop a man son ach it's coming ish Martashi Shakulin Kunderig agus ma Glannan Tiberdarn big an adog shit Tá se bheith Tiberdáin agus an adóg Yerrig sétantá si Tiberdáin chorathe mionóir na mún gábhílagus a bheith cair si atá céilóir tá chlár críbriste ach ní léon ceis fé hí Tiberdáin níos fear an slúadal amach ar bart hí ardú ag tastáil ó Hiberdáin tréis sin nééis na Seinsir Dónal Mulla nó agus tucha siad cadí captú den spáintas ó Hiberdáin nó na hosig an comórta seo is tócha bé Tiberdáin roin a chodínteachta agus croigh sé seo nach dá nó níl an chlár mas an gomórtas is má tá comórtas eún is comórtas you know Crave na Héireann an son agus beg seansa club Cafarrán son sa dara le ach go háir léirigh tip an clasa bhíá agus an stíl agus an skill agus mar sinna agus just bhí siad róláidir don chlár sa dara le ach go háir. Se tá slúadal amach ag céilúra is lá mór das na minóritá Reintracha a dul fé scrúda na háteiste gan cúpla seachtain ach é sin ráte be si de cuiineh ar an sár haspáintas a thugad arúthe tá tréimh tu go le Tiberdáin dó seachtaigh ag Tiberdáin ná a séideigh ag an chlár seaúlín atra chógáir agus le Tiberdáin. Tá an slúadal amach ar park is tócha ag fécintar caiidán na hamáíochta ó thaobh gomálacha scóranna passanna anna caiidán. Se agus you know imríon daoine you know atá faoi seachtaíoch nó meam go mcóir bheith faoi hoachtaíoch meas go bhfuil gan róg, but é sin ráite imríonn siad le sa síorse nach fecinn tú you know we just na fórna sínte mar bhíon plan na cogs bhíon tacticí a cogs mar sin de but de gan á leis an comórta seo agus an ceann faoi fethe comá bíon an amháint a bhhaid níos CRID agus mar sin de agus bhín sé off the cuff mar a défá agus bhín na tacticí sinna cá. Cafarrán son mar a dúirt me hena féin nóair a thosaigh tip an dara le tusa dúirtaí an son bhí siad a bhhaid níos brosí agus léirigh siad sa cé cúpla nó méid an dara le gur heastigh go é a bhócant agus you know an sais an ochra sin nó an tuchta sin a bhí ortha you know thóg sé bhhail iad an áiríre. Ní léon ceiste nach anna haspáintas ar fad ag na Tiberdig in san tarna lei sin bhíon fuineh le feiscint agus le brathón tús agus scórna úntacha agus an slua mothar a park agus ní fadúing inis go mé a caint le léit na himmarthe tá míid sástanis leabhart le léit na himmarthe agus Stefan Tobin. Stefan, congratulations, Munster champions. What a battle, but a super second half performance. You must be thrilled. Yeah, thanks. We knew coming up here it was going to be a tough game after meeting Clare in the opener. We knew it was going to be tough, but we knew we had it. We knew that they got 4 soft goals last day, and that if we just drive on and train, we'd finally get here in the end. Yeah, it was a tough game, and I suppose one of the things at half-time you were all square, but we were on about, you know, goals win matches, and those 2 goals, your second one in particular, crucial scores.
Yeah, no, it was point for point all game. Very good game. We got two. You could say lucky or skill goals, but they're goals at the end of the day. Thank God we got them. Your manager, I suppose, coming into the game, James Woodlock, you would have played Clare and you lost the last game. Did you pay any attention to that, or was it just all focusing on the big day today? Not really. We kind of just brushed that game off and left it where it was, went on, played Limerick, and then focused on the big day then at the end, just ready for Clare. I suppose you're celebrating down there. It's a huge occasion to win a Munster Minor Championship. You're soaking in the atmosphere. What does it feel down on the pitch side? It's unbelievable. Dreams, like a dream come true now. If I'm being honest, best day ever. And finally, I suppose, before you go to collect the cup, it's a new cup today. It's the John Doyle Trophy. You must be very proud to be Tip men and to be collecting that and bringing it back to Tip. Yeah, delighted now to be the first team, especially Captain Colin O'Reilly from Holy Cross and the Holy Cross Trophy. So delighted to pick that up today now. Well, congratulations, Stefan. A super performance. You were Lakenham, our man of the match. Congratulations. Thank you. Yeah, Anna Haspanta ar fad agus Shingeg Fakentur and Corin Leve Brunta. Anna Haspanta Stoneland Shino Stefan Tobin Fisher Rouse. The Fisher Rouse, man, I don't mean son, who's there on Clare. The one devotion is scoring us together, but lyric she says phone Ibra, August Dibrick she Kadina Fagus, cutting me egg Lanuntini, August Machinda, she fish from Park, but Massam Gref she, you know, V says Una or not Ashtigan Clar, Dan Maroney, you know, Mar Vassis Gref she, Idriblodesh. Bhín na cosa ag Stefan Tobin son agus má bhín an tosí ro happy the cousin tour to, you know, litrín se sin mar de fast berle you know, doin chair a goni agus you know, no the fóisian chance on cool hog na cosa uige agus dimig sé roigach na pass na hook sé de Queenie na score na fóise gach rud a yen sin up bhí siad ha bar a fad. Tá sé céúr a gcónaí híos ar an park agus dé chúisnach medís lámór dus na hógánig ó Hibredáin beag slí agus seansile dar nó an chlár teachtar náis níl a séúr rite ná é tá mána únta chunta ní léon ceis fé ach an sotseánón i barc na gail agus an grín adal fé siad na tibradaigh a bheige céúra agus ní fadúing inis nach an runhaigh caiir le chóirla na mún Ger O'Rian an Corran nua seo Corran John Doyle don géadúir seánóna Darnovi an TWA Corranown River seo ach seo an chéadúir go méid Corran John Doyle le bronna ar captain buachach Mionori na mún agus beag Tibredáin Harveh sásta go méid siad ag breithin Corran sin na bhaile tá méid cinnte dónal. You know, also for many years. Thank you very much, Electric Ireland, for your continued support of our minor championships. I think both teams gave us a wonderful display of underage hurling tonight, and I want to say well done to both of them, and I know both of them will play a big part in the remaining All-Ireland section of this competition this year. Commiserations to Clare. They put up a great battle, and I have no doubt they will go on to try and stoutly defend the All-Ireland Championship, which they won last year. Well done, Clare. Congratulations to Tipperary on putting up a great battling performance to secure victory here tonight. Tonight is a very special occasion for us in the Minor Championship in Munster, because it is the first occasion that we will present the John Doyle Perpetual Cup. This cup was donated by the Doyle family of Holy Cross, Ballycahill and Tipperary County Board in the memory of the great John Doyle, who won 8 All-Irelands and 10 Munster Senior Championship medals, as well as minor Munster and All-Ireland medals. John Doyle was an iconic hurler in Tipperary and in Munster and nationally, and I think it's only fitting that the Munster Minor Trophy is named in his honour. It is also, I know, a huge honour for his club, Holy Cross Ballycahill, to have been able to be part of presenting this cup. And they will enjoy, especially tonight, the fact that the Tipperary captain is from the Holy Cross Ballycahill club. And I'm delighted to be joined here tonight by members of the Doyle family, and I thank them for their presence and again the presentation of this wonderful trophy. Agus an ishe corde, tá sé mar privilege, agus an ordam, an Kern, John Doyle a bhronna, our captain Tibredáin, Cathal O'Reilly, as Holy Cross Ballycahill. Kern John Doyle Bruntonson, our captain Tibredáin, Cathal O'Reilly, one club céine go dain manisiún na cruise Ballyhachla, is shot and captain agus an club céine le John Doyle, lá starúlas na Tibredáin ansá, agus an bua tailte agus tailte go macha. Scored Erna ansá,
I Barton Goyle, Tibberdoran and Nuchter, Dor Shaftig, Tibberdoran, Nod a Shade again, Clár, Cógáir agus le Tibberdoran.